maduuka ne badisplay ne coveringa walkway yonna kati walkway yonna wano ebadde eri covered tubagyewo kugira ngo abantu abingi bayinu bateekateeka ngo bayiho vendors bayinu bagamba vendors abantu cenga abantu abakora street abantu abakora mu baju abatine maduuka konka cyatubere cyo kutangaza kushanga bakugira ngo umuntu yine duka kine kintu cyabakwenda heru durani benda ngo bateko umuntu ekora ngo bino ne display ya heru tarabone customer ngo ayimanya ngo duka ine buze kintu naka ngo ubundi nawe ajajirata aija kigure cyabe cyo kebunyo twaba completed show ababenga baguzo mu maduka bakora display uteke display yereke cyituguzo munda byo ne bintu bisha babikwata babisha so iwo nko umuntu wo muduka no gizota ekintu ecyo tashobiza abantu bakagibata bakakireba icyo kintu cyatushikaho twena cyatuteganisa muri imbarara bazima abantu bine cyo kurya bina amabanka bine za roni abana babasasura school fees konko karebe embero kareba yona yatabanko mu town ruyere twine busingi tutagetinga abantu abali mu corridors sanitary lenses zonna zikapo kubaddemu abasuubuzi abakasasiro tebalina bayisa kasasiro olwokubanga buli wamu bafikisingawo kakiyosi wano bafikisingawo ebibaawo therefore byonna tubijjeewo sasa you can get sanitary access. Abantu bagira ngo bashashwire emishoro yona erikwetagisa konka ngo nikibatangaza okureba ngo nibatware ebintu byabo bakiza batugerekera umusoro nasasura license yanjye nasasura imbire ndukumite nk'ingambiro heri izoba kuma kunabandi yaho biza batsaro mukono kumi emari yanjye yone bagitwara yafa kandi kwensaswire license zasubira buri cumwe ubwo kuboneza tawuni ubutwaza kugitebekanisa kugiteko mu guteka tuborekere hibashimiye kubana baza hibashimiye kubana bateke ibintu byabo iyo nindeba uko rero bakiriya ringe tawuni washanga nguna n'umuntu ari umuduka henyine konka tubari kumwicariza kugira display yo kuguza ibintu bye nintekateka nk'ikicicire Aran karakore buhanda orukure by'obushobozi nagira ngo bahira abashobozi obwire burukumara okwetereza konka barema nikwe kubashikamwe kikweteki kandi ngo tubara kwija kurekeraho okusyo bwe tawunera abonere katandika umwaka gwahwire batinkaho ebirango TVs na radio weeks birenyuma turabiremu na ndebizindaro ekiro n'ihangwe tukumanyisa abashobozi bitu kubaraka kushubura omukubo aha muhanda no gukora displays izirengere so kwenka kanso tekatinka ngo tubahire obwire burukumara kandi ekibashimiye kuba abantu bacyexpectinga ogo nagira ngo ebintu byone byakwatwa byatwarwa hakitebe cya kanso nokwe kushababo bona bateganisa ubwe kikweteki okuzaha kanso okureba butaro bine korramo otireho no kwakira ebintu byabo ebyakwatwa twakwata ebintu tibiri varwe nebimeza metallic bagaras konka kanso ino mwanya gwegazeti injire aha former campus division kuri hari offices za health na community niho biri wayija ebintu byawe ntubasa kubya identifying atwahandika ntukugarura gasha kwa Edison Chenene. Okay, hagonugo makuru agabire omutawuni ya Mbara City nangwa toyonka bokatirewe na Fort Poto na chichkwekwe tokecho izoberi anyuma zona cyo bakitandikiro so basically in city zone na za Masaka Mbare mpora twantwenda stay so twinegumiserezana nebintu ebikwijana tuga but okuboneza site cyo notekwa kufita mamani minja kuba buri umwe nananda akorremu kandi akore cyari kwenda abo kwantu antureba nko mugishago kuyiya ahabwa amagara gate abwa abana bitu n'amagagate nebindi abo kwa kuzomukanga ashitama nkareba ko career it does not add up so umuntu kwakumanya ngo haraha kubasa kwaso tuntu twe ubunda kiya hinkumibiro za buri zoba to me it would be okay but at the same time okuza kutunga ntunguka yo kugira ngo ahantu harewe hurawa yesimisa tumanyisa ngire gutekwa kubaho kandi ubwiro bwinji nahata kubaho abutu sacrificinga ahabwe ntunguka so amherwa izoba tinka basa kugira ngo butubusasi no busasi for sure konka hine activement kanitwe nk'abantu babutosha no kwota kumebya planning bya city you could feel it nguruyare it is too much oreba hantu hijurine no za kuraba nka hantu washanga wonka abantu nkababera bariyo mbaramuza torraba
inkito ziryaha izindi ziryaha ari kugura ryaha ahanura abaheji ne yatka negwa hansi then you are sorry no yihaho no jigarraho ntimanyisa ngo ine ni case umuntu nkogu nabasa no kushashuze nkito yaha bwo kuba wagishisha kandi umwanya gwa gushashurira nko kwambaga abashashurira za license nebindi nangona bakatabushashurira yatungira chance akashikaho akatundiraho ncanje manyisa ngo nabasa kore cyaro kwenda nkanjira kurana bajango gende muna nakasente mbashwa ko batenyanya zabandi agarahango bari imbarra possibility yo kuzura bata eberi impango no kugenda no chokombo ko kagenda no tipto inga ukagenda rero wene kakana rukutambara nako then it becomes something else bahendera bakomere but none na authorities nabajanguna na okukirininga nenga sho kuyonja site kibenche bagumera bakabene wenda bebeye baraza eje mufureje kasasira he kubekwatire kasasire rya hansi emari yo muntu rya higuru and of course ntumanya hakuba hariho burofa n'endwara no izukutandikira and chinkusimar city authorities bakageza at least bawonenga abantu baba 2 weeks barabya mebizindaro bikubagambira iwo ine ka case ka mobile money iwo rya mahanda ntuza kubantu biyo but ntumanya change nayo te yangu hi omono ine kwefereza sana namana go bakozise no kuja obunda abantu obundi kuba kutugambira mpora ntubaso butacicenga batukanga mukace ati nyencha kari njana nondi cyo baba takahikireo yatanjire kwetereza kandi mbyafayo tingumanya abantu ko kucireba konka site ni impango kandi buri hamwe ntabahina abantu kandi buri hamwe ntahina bari kwetenge ebyo for example hatko kusanka za katete waza nkaza kakoba kuri ya round waza kuri ya za rwentondo manyankahi all those places are there kujango umuntu nawasa kwikayo utandikireyo uzombuteka you know even ho wakora konka twena ntwenda hagati hatoshanga omuntu arya hari yo mwijoro no gonka so ngabe nishabangu aba bari kubiha amhanda abari kubiha mufureje nahanda bari yomba korora hatumbore cyahanda yiba kubasa kuza bakabasa kora because this city is big kandi teka ngo uyo yaba pioneer umwanya nanka kandi hace nabantu we yabo wamano mushikekecho so tutakagureba ngo mwejara byo tutakabireba ngo kwinazi we can think otherwise yes but tushasha nabashubuzi but of course operations zicirumune zigendo misho bundi yone kwa no manyango ori umwanya ubwo kubata kwikiriza okabire no yetereza kare kuja baza kwija kandi wakirebe cyakozira handi nchimayisa ngunito muri Mbara City nichiza kubaska of course tuchuri muntu kuza mu misho na program ya sisimu katutegerize Gideon Senyo munaza kwa natusiaho ebyo hebi aturetera kasheshe nindeba yayeterize ayino musigaza omwe katirebe heba kutugambira kasheshe Gideon twakwakira muri wa TV West ebyambara wabigamba ebuze bikabiri bishatu batwirenkahi nje kibuzo cyo kubanza okoreki kari kikozire Kampala cyakora jinja fort cyakora turebena no municipality ncenda kutandika bita bebembezi batwirenkahi baye bategereza obure bwa politics banze burugemu nari yeso kutereze town nayo ninungi konka abantu abaza kuzankahi omuntu wa 10 na mnongo umuntu wundi kucira koraho ogwo murimo gwanje atankire arukutandika mpora akija kaba mahango kachati na nondijo we yaza kutankira nkaye yeso obutare buruho obutare bwo butebekanisiwe ebyo nebindi ka TV West ntukonja kubutaho erisho akwa turi abanyamakuru we are the force estate ntugambira rogwa atari kwegamba operation nazo tuyuntu zireba ngo mazima nkitwe yesu nyuma azibafurira bari yamahanda nabandi hata tutegeriza ba Q6 akwa ntumanya haro Q6 zirimu abebembezi bitizo zemerire zita ndakusibiza twagaruko mukashonshoche ko murumo gwanje erizobanye no mushija wa man omushijogu binjira mamanya ka TikToker abandi ne bamanya ko mushubuzi na mnonga wazo muside za rugaza ko ntonye merire kangambe bike tumwakira nje tugambe amazina ge na umurumo gwa rukora mukama wanje oriro to live at TV West ndireje mukama wanje kandi nchezanya kure bona bari live at Nanka TV West na nagira nda TikTok kuja ntumanyirire amazina ni tukamuhabwa Martin Ningashi Martin Rugaj or Rugaj Facts then tukuzamira mu yindi ukora
nanka professional and video director ningashi omuntu arikwata video ze mukore ebyeshongore emizano bityo then side business hati neje wanshangamo side business niye hejo ejini side business ni shubura accessories ngamba mbon chakara Jona chakara accessories nimbigita nkoko kumanya etahuni toka focusinga kintu kimwe no ryo buhoro ningashinorara kweso ataha nimbanye na accessories za screen guard TV byona bityo shanga nimbigita nubwo kwenda soda no gishanga nubwo kwenda kimwe cyona nkibakira umusore ninyene gita nkoko bicenga akashonshoshe no murumo gwanje na munonga tuganira ubwo munyetari yo kwa hero akuteka ngo kikubasika ati yo muganire kwatantire bakakoma mucyakanga yiwija wakorota wabota kandi ubisize hota na munonga mutawuni yambara ufutandike nyuma nyo ndikana kambata reality ndikana kambata but nkaija okushoma kwanje nkija na ku mahose ni afo then nazo mu institution nashoma nankeji nkajizo kushoma journalism kunkice na twire cyamani nkatwara graphics and videography kubanga nico cyabire nindeba nti nkibasa kugira icyanyiramu then aho kanarigereyo hati natandika kugira baho mutahune nyo mutahune ni nyoshikanda kurgomuka nkija na kamba awito nizarwa harwe tari ndukwijaho mutaho ndukwisha kuno yambara nishikankija na ka mattress akana ni shomeso musekenje bategesha nyine umfara sugu kumanya nti nimbyamaho ango zone zindi kubasa kwetaga so that means kandi tindi kujangu na captain kijana jihumukano obu captain uko kushanga ntati waza hambaga wagoba heci 10 waza ananka a press conference bakwece 5 kare ushanga wagumano saving aningitagita at the end of it all ejenje ndo mune mtwara 25 per month then hati washanga ni maintaining echo nchoreka nguna hinkuza nimbaza kwikayo then garka hati through that ushanga ka business no kare ya detka hango business ni mpango at least nika promising ngo misho baba tizere kunchereze ibintu nkabinde birimbachereza nchore ko mission ni kwa kwikayo tuganire waraga kuriya capitage watanchire rikatugamba capitage kabufutandika nyoti ndazente nakwata miliyoni 5 murundo gumwe nisha natanda no nyushika nka ndufutandika nkanyine mutwari 11 nabwo mutwari 11 nkabanza napangisenje by then ejo nabandize kupangise kirye mutwari 15 per month then kana jipangise yagume ndukugerara mukonko ino mission nenyuma business nchigigura wenu maninchi ngo misho kubanga nkantine cyo kufutamu nisha nafuna nkafuna ho gig nafune mutwaro yena gig nichochi nafuna umurumo ukagura he mutwaro yena amutware jena ateje mtwana nazo mchujungu na leta madara ago gukuraga side eje hata natamwe madara go nkantine chi hatine shirumu hawanka wiki nke mwene shchweka nyina madara ganje nenju hatka garikira hagara hebero nisha nafune mutwari 11 je nani ngambara mutwari 11 nazo wa munyano wanje nabiraho munanko mutahone nakiro no mweti zina na wachimanyungu no mwijuko na mbamweta Godwin na shubara accessories so nakwata mutwari 11 najoma yagira tateje no tandikira chimwe yampo screen guard yo cover chi screen guard zo ziheze nezeza higure zeze namanga batakuzetegereza screen guard hata hegere screen guard neberyeje ate zo screen guard zo skora chi atezi no twato kitahiguriye sumu kujangu ine kese sumu yafu no buzwe takakurakinga akurakinge eche akanu kuko kwisha kakuraki mwenje kirahuri chesumu enje kirahuri chesumu yampa za cover ubu headsets nateka ka display nareba ngunagere duka yamana hatkana kurgaho natandika kwigura jo official ati hakahasiba harangira arimo ibintu byo mutwari 11 then nagumana nyongeraho ntiyo hati ate nagaraka mwamani nchifune chebiri nyongeramo nchifune chazinge kare nagumana na Kampala until ahinishire nari bakagera mwamani then later nisha nafunaho gundo murumo nagura ka laptop hata nataho na library at once so natandikira kunkatwinga kujya ntikatandisa miliyoni nkita no ninga miliyoni 2 nkanta zine sentezo namronge mwana wachivu wasa tutwegitayijesha amazina nisenyumo Gideon turiya mu rembo rambara akashonshoke n'umurumo gwanje on program imwe yonka ya simuka tino mukamoga yo natuganira ngo ubuzima nkibasika senior 4 yija yatandika mparampa n'imitware 211 aha niho hari
wagira ngo nopanga eduka ririmo buri kimwe bwanyuma ukora wawe tabwa gigi ni nkomurumo enko ka muntu yakweta kajati tine yo murumo guru bushenyi hate jito ntujeta gigo murumo rito rwa generation age nani nganja ntumwana ntanafuna ka gigi bushenyi tingumanya kamera yawe ero free ninga no basa kujinyamsamo washenga ejo yo ngweta gigi then ibi byo kugambirira ibyo bya akwa bacha kureba abwagamba kintu cha TikTok ico ijo chikuroto tunga moto of course ataho TikTok eroho nanga nkuna nagambire eroho boromoro mu eroho bwagigo reason being nchirijira na art chayo playing ariho kushangana zana comedy ariho kushangana kore byo kushanga nti nujuma abantu ariho kushanga no kora bwa dance challenges ariho no kushangana analyzing nagamba ati nyoni analyzing kujankate cecibiro muri mbara then intaho esumi yanje ngamanta abanyambara bariyo no baranka kuko banore no shuma makuru burijo kozi nakujantinka kashomaho gacena kwako nka analyzing raso abantu bariyo mbetombuita government bayambete then akwa ko gamba cyo kufuna muhati for example umuntu ayinenka business ye yareba page yanje netambura atawe cyari kwijaka kora nagira ati waguma no kore ibintu byawe biriya gumunda bezo hakarango kanje atistranye kwezi mfundi yonke cyatano ninge cyashatu icyatano icyashatu nagambe nyinji kugira ngo ntabamara mamani nowe chikumi nachwa hati ni waho waguma no jiroti urabya mu tugerenga TV West High School ubushanga no jira byaho hanze then hati nawaguma na paying in that we sangu ino burango nkabubiri burunke cyabirabi ecano kwezi notaheza icyabiri okwezi ati house the capital kwenda kuzara line ya TikTok neba ningana chejo okutanka kora nk'iki cyabiri nobwonko tsente baita nobwonko n'esimu yawe naki nobwonko n'esimu yokoza buri yariyo natureba inesimu ne kamera aine nabasa kwana gamba ishonge yago aho ninga shinabasa gamba ibintu bikishiriza abantu for example nko politics ubintu no analyzing ugambo tanankani predicting nabasa kusingo shibahoriya cyamushemeza hakutera kasumwa jiro kuyapakawe bari mushati yo notakora no itaga kuzomferde tukwira kenda kwa nindeba kujasha zanje indeba zabasha haimo ndakikabina munana kineda kikazitu nkitano higemyeto ekuteka teka nchikubaza minus that inde no mweshongozi nimenya ntabinje byeshongoro byanje abatwiri ambabareba nyo mwene kintu cya entertainment akapera kukumanya ngo akantu bakamanya akishonga bakumanya mununga mbaketa kana kambata ndabiro mu mpangesho zinene ngo kubona ko kuri amazima no kwaro mubiri yo kutubugana ingwe na nempungu ako kwatabyenda ngo bekashahure kubikutukanga bituyamba twehuta everyday we hustle we don't give up Ninyamate ninda new style on kana kambata rekandi kacheko nkantu kuzo murundi kana kambate chochira kugira bingi ntine usinje ndekana kambata Alba jangu lolo bagamba chao pulo ata lolo nyina ni maisa chao autingu manyawano gambe cerajero twazomu nanko mukoti Charity nandakumangu nyine omweshongozi mutahi wawe konka ebintu no bishanga na mningo akuteka tekikubasika Charity ogwente manya nishozi nyinge steshongwiremu na no wanye na hamanya by the way tugire hingi so Charity big up respect kubanga uryo mwabatemiro muhanda nore nagaraka nakushangana no munanko mu makuru still ndiyo ni nkuronda njore kangu ebyo kora no inspiring that's why mporampo inspire others I also inspire that. So, banyari banje, most especially nani mpa message je ninjemenyeto kozi abakikurita inchine chingu basa kubagambira. Mwenu emenyeto yakuberyo kwe. Emetware tane yoyine. Ejo ryo noza kutwara hariyo mbaro kajinyo mu rundu bumwe. No manyangu hino inekizubu cyenku 5 azo kubasa kumara nacho emyeze ebira nacho cyo mushobire. So, yakaka sente kacha koyine ka investing mu kintu cyo kureba ngo nice basa zara emitware ndije 5 nyencha kare. For example, twinenka abana bukora juice nimba nimbaremba turabiza mu juice. Nagure myembe yenku 5 agura pakoreta y'emitware 3 agura gwa disposable bwa kanana akora juice atandika kugira bya mwari kujiguza ejo temitware 5. So akasenta ko yine hinariyo nakaronda ngo atandikaho business konka tikubasika hati wokine
ahabwa cyo niyo utakutandika business ukiyongera omisho so nanka information kwenda ko munyetori yokwe echo ine nichikumara kandi echo ine nico kirarete cyo kwetaga narahanga yanagabe migisha natandikira acho ine tarabase kwati y'umunyamakuru akakwera umugisha mu politics ninga tarabase kwatanya uri aho muduka akaza kumpoera umugisha mu kirombe so buri yomwe namuha umugisha kugera hashtag utaho amani ombyor kora basa kongera mu amani oyongere mu bunuzamente nkiza ko babeta wagamba binji munasa kwebuza bitogu mbiyagamba byona ebirunje byatungire mu byo bibiri nkabishatu ebirunje bintuyinjire mu ekindi kubanza gamba no connections social capital kubanga nashangiyo no manya umfield nankahi no wahura na sister Charity kuri ni manya nawe na amanya nabo kutureba binje nabamanya ejo niyo kubanza kwita social capital kandi niyo nkuru muri byona kuzene kuyamba nacho takwexpectinga isho bakarga kuhende duka yanje banyiba kunke bintu almost imbigarira habwa social capital ubutwendera abwo umuntu omwe kushanga namanya yanconnectinga nabandi nabigaro so ekindi no kwerebera nyo na family yanje through this umuryebi kwerebera nyo na family yanje na nabazire banje kushangana ba kinye simerzana kumanya nti awasana ariyo nakoreche heze namba yesimu akwa nindebe shaza twata tujeno mpapura z'amahuri umutari kwenda kutunga konja kutunga babuze mungo we chetano atanjire kai mereze namba yawe dentendera alright umurebi wa TV West wakwenda kufuna kaka namba kanje inamba niyeje 0 mushanju 8 kinana nemwe kinana na mwenda ishatu nono mfuna rugaju tuganira amazina nigago rugaju watangira kana kambata tukabe tukunda tonje ganira konka bweshani ndazaba emwaje tunishatu kazo mpapura z'amahoro Charity na Jemba guzana program sim kana sigansenye mu Gideon aho murembo rambara bare mnonga Gideon okturetero umuntu wa man rugaju Martin Kana Kambata, and indeed this guy has hustled okubasa kugira ngo ahikaho, and this time around tumwinaha TV mwamureba kandi ebigambo bibi ababirunzi mnonga ahabo kuba orabiro mbintu binje mbikushongora ushango inexperience majango experience has it so bambi mwamira Rugaju wabaro kutera kahi okatwongera mana no gambira abo abina kasenta ko kuranka kace kandi kakwasa kugira kikabagasira Bueno, nitwendeze birungi mukama blessing umurimo gwawe kandi nitwa tu blessing na nabandi dakika nashatu nishatu ezango mshayo kubanza katuzo mukahumuro kace tuzakwantagarakane mpapura z'amakuru papura New Vision hamwe na papura urabukede mutakarga TV West Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka aha Nzizo 07 twaika 7 stop aha yes katuraba muhanguzi witu today yeah aliataja tunulia thank you for watching hello wanji no gamba chisebo ije sebo amazina gawe tumwinerevi no manyo wa kuterera apana nibanyetara Zack Banks MC the truck driver mvujiwe mpango kuruga live TV West nakushemererwa wishemwe akazana kuba kweta chamuka na center no kamanya ninkamanya kurungi munonga no kamanya kurungi yego sebo garuka mo ngambira amazina gawe amazina tumwinerevi hine message yiwareba nagireba message negamba ki ngo nahangure mtwara 5 kurugumba TV West kata kuraba denge
Ngweno tarindaho tera star 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe. TV West Nehinda program HDC simu kan tusimi wena achirinitwe on program eji kanda kanko kira kutukuba turebe bije mu papara z'amakuru urupapara ora New Vision hamwe na Norway ora Buke David tutakajirokwe of course amakuru aganda kutwafuna na gubsasi kuruga omuri bweju kuchira munonga ndibarema Memorial SS omuro kukwasire domichi yabana izoba echire chapshesheri izoba amakuru marunji no kuja at least abana barije konka ibintu byabo byona buhwerecherire omuro but nsima polisi abokoba erimunegeza gukora umurimo gwayo kucondoza echiresere omurogu and of course nanukurebe cyo bakubasa gukoraho uko twarugayo umuntu papara New Vision nindeba bareta amashomero agakozereje ebigezo bya senior ya mukaganga gabagareta bona bakozereje mu sciences arts otaka therapy ya kana ya katano hamwe na ya mukaga. General Muhozi, Ethiopian ambassador, hold talks bagambira arichi nicyo kirabe hagati y'amahanga gabiri byetungire omurupapura ora New Vision bitotakaye wangu New Vision neza kwa ne celebrating emyaka 80 bakoretire binji byotasheme kuba no ferage kwacho inokora umano ga orupapura New Vision burizoba. Museveni, Ruto to launch Kenya, Uganda, SGR construction ebikwatirine na nebintu byantambara byetunjiro bundi wo mushubuzi rokwa no shubura Uganda Kenya ne basa kuyamba page ya 23 hamwe na page ya 2 nina amashomero go bagareta then 202 first charges over 2.3 billion diverted funds sentence kazigezachi nindebo rukara rwabo abarira sentezi barureta na sente ezibariro kuzukwingana babireta odutaro hagati ya America hamwe na Iran bakwereka Iran baja Middle East war strikes hit Gulf transport energy hubs babukoretera reba odutaro ahiraka bitunu baja ahiba kugambira amahanga gakwingana 10 already gamazire kuba affected aharutaro ru rebe binde biri mu fayo obwa hati amakuru menji government recruitment processes should be fully digitized obundi nguchikayamba ababa kubanu benda tubanze twabaha sente batuhereze mirimo ubundi chikatuyambaho and of course teen vision twakamyeto yitu New Vision harmechere mune bagambiraho nabakwereka okuwa kubasa kumanaginga sente no bwa kuburyo munyeto kachaka ko kufuna no basa kamanaginga ota twahikombye kushoma artificial intelligence ningashi AI erimunetu yambeta kuchira munonga itwabeji aba.com babukoretera za chat GPT tukachikosa tuta na nebindi binji babukoretera omurupapara ora New Vision amakuru minji Uganda Tanzania agree to scrap tariffs on essential goods manyangwezo niziha izibarabe nibihaho umushoro reba bakazi abarmuntu bekora chango built by great rebo go mukazi orebe mbozi yeyeho kuya survive je kurwo makagaboro konko bwa hati at least nabasa kwebesaho na neka yeye and of course arimuna hindra amagara gabantu nyamiji New Vision yakuretera ebyemzano iwe horukunda sports tabakusiga nyuma harimo amakuru agakwatene na National Basketball League results babireta
Nile Special Rugby Premiership nayo bagireta ngambe Chindekechi University Football League mbibi babireta Uganda Cup nayo bagireta Otakafera nibagira Bugema University dominate World Marathon. It's a gold reba gold medal ibatunjire 2026 FISU World University Cross Country Championships ashiri nje kumibiri zonka batubona basa kwetunjira urupapuro uru akasheshekera izoba rashira ha streets base kumanya bimwa yebe binakurozaho na n'ibindi binji umurupapura run new vision katirebe bijo umurupapura urabukedde ogwo yabarje mima ayebare na norime rujungu aho yashomireho natinguza kwatayo konka yoboni janorimi Uganda kandi rwanje karubagambra nabajanguriro sexually transmitted so mwahurira nagira aho naterenze bo manyengu nkiriyo process you know barwashirinjira kumizonka ahani badranti urutaro ku Iran Trump aruse plan okuwamba akazinga kayo ayisewa mafuta indani kwe bagagaranjuro mumba janti Iran kubiye kisawe chenyonyi Dubai kwe gamba things are falling apart day by day ahabortaro rya hagati ya Iran Israel hamwe na America abwe twanda kumanye kugendo misho weyune urupapula rwa forwa bukede encha ya rero here our celebrity Jose Chameleone bamuragida sasro bukade kubye Canada byebiriwa munda mu rupapula rwa fe orwabukedde oja kwano yitegereze ebyo byonna ebiri kwatara Jose Chameleone our best male singer here in the country what goes wrong ahanyuma yo kugira ngo bakureta urupapula rw'amakuru Pastor Mulinde ebyabaddewo nga wasavunanibwa mu koti ebyafayo biri omunsi nanoho numuza kwa numushoma murana mwetegereza amakuru agobusasi akabenje engeri omugaga we Masaka omutoje yafudde ne family ye oguntirebe karijiro mbagara genseji ahima yogwa mu accident kandi abayine family ye kwegamba embera teyabadde nungi ku side yabo ludda luno noisha kwa noreba ebintu okubikugenda nebaho magaraga then olukalala rw'abawanguzi betulya Idi mu bukedde of course yo orupapuro rwa bukedde turuka twetsizaga twaturiyo mu kisibo nebija batereza itulya Idi bero mwamu nabino nja kureba hawo egenda kwasa lero bandamukisa 35 etulya Idi bawajira mukazana ka you never know you might be among them nanisha bango guru paproru niwo base okweyetegereza koko ebintu okobitambwire urupapuro rwa bukedde rwabikuretera nirukanga naza aha page ya Senga kunji tambuka ngutsari teri izoba wabachi kasho batatenkazi kuye batufurukireho reka tkorese bukedde nibagambachi bajanto okukuma omukwano no gutusa ku bufumbo ngeno kutandika nkakare ati ngize mpangare zanje zinkubanye naha nizida uskwanzereba mwam eyeing someone hazo kachukuma mpora mpako ishire aha msigazo go kutatsya ninge mpangare cyo kika kwicireza mu kagitatsi they are still there tinkwendo javire some dating somewhere urupapuro rwa bukedde munywano wanje esanyu lyo kuyita ebya senior 6 nabyo biryaha abana bakozireje ebikwatagana n'ekisibo ku side ey'obusiramu nabyo babituletedde rero emwe nintina kubishoma ngo ntakagwisakagwe ngwene nikiriza ekinde kure abo kuba timpukibasa tola zakatul fitir otukuze kisiba cyo bagambira gwe chinkubasa mcho ndashome beti ninyenda kumanyisa ngo hand hachensa kwa twine district card ninza kuba nimbumbuza byenyine ntwenda kureba n'umwoyo hari kuba natambura umkire nkaka kekisibo the spiritual meaning of fasting ningashi
ebyomwoyo mbukwatirana na okusiba na mnonga ha side eyedini eyekisilamu kampeni n'orupapura n'ebyemizano bajante z'abongereza ziri kusaara mu Champions League kwegambe no bakola bulungi na yateri ebinno sibo wene KCCA yeswanta ondu paraka tugenda kujiwala kata ngene bigambo by'orupapura rwa bukede aboko banyewe ndio warwibare cyanje nishemo munda ya mureju ebinagambaho nibye rutunje rwashiringira kumizonka kandi nkoko umutahi wanje jemma yagamba ziri ha street ari kuzitambuza wa agent wa Vision Group kandi hamwe na umusupermarkets oteberwa na nobwo buduka bwa wanyu aho shohora ho kace uza kushanga bazikwasize nkaho aheru tungo papura utakaze nyuma ya mahurure koko nabempurana bakitebya edakikanana na mkaga ezari ngo mushayiti yo kubanza twino mjenyi serebwange umujeni yashire mu studios and of course naza kwa natushobora ko kutwagamba kintu ekikwatine netsibo kucyamunonga abanyoni bitu abadini yo busiramu turi umuntu wirira kuchendera nibihebye bitushemeye kwantukora twantwetebekanza idi na nebe binji nkebyo yashire mu studios kandi ogunimba district card naza kwa natugamberaho toshemeye kuba no fera uko buhatikati zo mukahumuro kace ntuza kuba ntugaruka mutakarga TV West. Obugumba nikimanyisa ngu ni kapo aboko omuntu omwe takaba mugumba ahubwo noyetaga omukazi n'omushija okugira ngo base okugira omwana ahubwo ntujja kwetaga ensigo y'omukazi ntujja kwetaga ensigo y'omushija so ko omuntu yaba takutura na opposite sex titukabasa kugira ngo n'engumba so nitugira ngo omuntu yagira obugumba ninga shikapo yagira obugumba yamara omwaka netura hamwe eri kwegita kandi ekitukweta eri kugira ekitukweta unprotected sex etino kwerinzire konka akaremwa kutwara wamara emyezi 12 narishi omwaka gumwe nicyanchi manyisa ngo umuntu nacenda ngo umuntu kugira ngo agirenda konka kiremire so ntubasa kugira ekitukweta primary infertility nicimanyisa ngo umuntu ogwe takazaragaho takagira genda nangwa erugemu. Then hari ekitukweta secondary infertility nikimayisa ngo umuntu akazaraho konka hatiya agirizo kugira ngo agirenda obu ari kwegita tine cyakozise konka iyaremwa kugirenda nitwantugira ngo yaremwa kugirenda obu yana yegita at least 3 times in a week so ekitukweta regular sex so ko kugira ngo omwamari Kampala nyondi rukunjiri obu nchanchi mayisa mubasa kwani mubugano mu weekend so ejo nikibasana cyo kureterera omuntu kabatakagarukira abagirenda so obwire obwinji noshanga okutatura hamwe ningashi okugira inadequate sex nico kikutuma omuntu yagira obugumba obwe. Okay, hati eshonga ziri kureta obutatwara ntubasa kuzita mabanga nkashatu arezi tukweta female factors ezo nenshonga ezikwasira ha mukyara then hari zitukweta male factors ari zitukweta unknown factors narishi unexplained infertility kiri kumanyisa eje yakashatu enshonga yakashatu nchanchi manyisa ngu bageriza omukazi n'omushija barije konka nabwo tibageza tibatwara. Okay, then enshonga ezo mukazi ezikubasa kutuma omukazi atagirenda of course omukazi yaza kugirenda nabantekwa kuba nashohoza ihuri mwijuka uniruga omuchawo cy'amahuri so buri kwezi ebishawo by'amahuri nibishohoza ihureri rimwe nari sometimes ngabo mukureba bagira barongo haro kubasa kushohoza amahuri abiri ashatwana ashatana kurengo naga abiri
commonly bwana doctor kanibari imbere baho mu gacenjwi obwo mwembaho niba bakoze sendijo method etari natural. Okay, tugamba omubuhangwa omukazi nashoboza ihuri rimwe obwiro bwinji kandi ihuri eryo nirishobora buri kwezi. Kandi omukazi ayine sides zibiri ebishaho by'amahuri side ya right and left. So uko kwezi washoboreza side ya right, next month neba side ya left. Konka sometimes omukazi nabasa kushoboza amahuraga abiri notashatana no twagira ngo umuntu yagira abana barengira ari babiri nicyanchi mayiso bumwe babatire izindi methods zitukweta ngo assisted reproductive therapy atesho kiri different. Echo ticho buhangwa nicho kiri facilitated ninga omushaho agerezeho other means kugira ngo kapeje base kugira abana. So twagamba hanshonga z'abacyara ntubanza twareba omukazi nashohoza ihuri ekitukweta ovulation. So kwara ashohoza ihuri ihureri nirikira kushohora akitukweta mid cycle. So nikimanyisa ngo omukazi ori kuzo mu nshonga nabasa kwebarira enshonga z'emicwe ya buri kwezi nabasa kwebarira obwa kushohoza ihuri. So obwa kushohoza ihuri ni ryari abakazi abinji nibakira kumara ebiro 28 bakabona garuko mu mico. So mid cycle nikimanyisa ngo around 14th day narishi izo bari 14 ndijiro mico from the start obotandika. So konka kugira ngo omukazi haje cyamuteganisamo yuri nibasa kuguruka rishohore oburi taitebekanisize obwo bwirobwe yenyina ha biro 12. So tutandikira abiro 10 kwisa ahari 16 ejo weekejo omukazi nabayine chance impango yo kugirenda obwo no mu tutera mwako ka allowance. Yes, ntotamu allowance. Kandi manyangu ihurira bwe ryamara eshaha birinina litabwine sigo yo mushija nirfa. So nico kiri trick echo. So nicyanchi manyisa ngukora abe washozi uri hatiya okay gita no mushiya bwa nyuma y'ibiro bibiri most likely tarayije kutweka. So konka echo buhango kukiri ensigo zo mushija nizutura omukazi kumara up to 72 hours kumara ebiro bishatu. So nikimanyisa yaho zishwamere correct. So nikimanyisa nkunda abendire nyegisire ihuri rikashohora like echiro nekare ninge birunka no mumisho no tenyuma omisho because interine no mushija nkahati so nabasa kutweka the following day ninga bwata. So nicho turukwetera pregnancy a happy accident. So when asgaya yatayo gagumayo gashwamere. Yes, then you are ovulating ndira ihuri ryija spam zitegereza konga washozi ihuri hati okamara biro bibiri otegisire ihure ryo nirifa. So nchanchi mayisa ngo kwezo okwe wamisinga wafa. Nehindira chimwe omushozi no mumpanga TV West nchiri cyo butonje charity ahabwa program ya sisimka kandi akashonshore cya kutwahikamu nakakwatena nta abajenyi bitu atwa kwanjirire wakashesha kansa kwansa isa district card habwambara district kandi yashiro mu studios na mnonga ntwenda kwekusa hakwatena na HCbo okukitamboire kandi no kutiriyo tugenderera kuhendera abadine y'Islam bitu ntwenda kureba the spiritual meaning ningashi ebyo mwoyo ebikwatirine na okusiba omudini y'Islam kikatandikira nkahi noho watiretsere kandi cyo kimanyisa ki obwire butekwe bwahika tutekwe twasiba zin seriously then nabwanyuma ntujja twachivinga ki spiritually lekandeke kwita omwanya leka tumwakire abanze yayongera kutweyanjorora
nabwanyuma tutandikiraho nakwakira salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nasima kuba ndi aha niwe ntango n'ubwire buringwa Charity ndi aha ni ntiontoza rahanga naye bari kurinda akurizire no musima kandi umusime ni musimira kimwe buzima ni bange abaturuhunka hatunkanye nkiwe naye bari abunonga ngene tushaba ngo yenzire kutoyanje amazina ni Sheikh Abdallah Mkwaya district wa Mbarara kungamba Mbarara ni manyambara yitu ya Kareko nga hati Mbarara Mbarara district yitu ya Kashari harimo Mbarara city ugisire north and south harimo by neighbor okuza Kabare ne Heji district Rwampara district engineer forming Mbarara Muslim district ni district si ishatu Mbarara city Mbarara district na Nigeria na Rwampara so aho nabo kutwara nico cyange kinkutwara ani nsima rahanga tutambwireje amina rahanga tukwasereje kandi n'abantu nibatambura kandi tumusima ahawe kiconco icyatuhire cya Ramadhan Ramadhan abagenzi banje nango mukubanza omukutereza iteka ryo kusiba ranga nagira ngo ayama madudat nebero ebikubarwa ahangaro kimwe bibiri bishatu ekikumanyisa ngo nibice tukatandika abandi bakugira ngo nkiza kwa ryari kunga hati tuyinebero kimwe bibiri taro cya kashatu okusiburuka irizo n'urwa kabiri so tuyine nyenshakare rwa kashatu ntubasa kuhendera nyenshakare cyari to kwezi kwarebeka higuru nyenshakare n'ikiro cya muhero cyo tuyine kusiba niteka nyenshakare konke cyo rwa kana ntubanganisa izo bari yarebeka tiryarebeka rwa kana ntuza kusibura uko rwa katanu so tuyine biro bibiri omisho ranga yasimere naija kusima kuko nintekateka ngo tubasa kusibira busha nanga twendazaga ebirungi akabasa kutugerera nama cisha cyatandika kita kandi nicimanyisa ki okusiba nicimanyisa kimazima cyari to kusiba no kureka umuntu ebyakunda omukuriya omukunywa omireberero omigamberero no mumbera yona eyo mubiri ukareke byo kunda kandi biri halali no tumanya charite n'ikintu range cicirize nko kuriya iso kiri halali okunywa kiri halali nko kunywa kutari kuriyo kwa kuriya uko kumanya okunywa kwa warajina to okutukuru halali okunywa nkamate amizi so okasigaho ebyo ruhanga byekirize okunywa kandi ukabereka ahabwarahanga ukareka okuriya ebyo ruhanga byikirize ahabwarahanga ukareka umbonano no mucara wawe ubwire bwanyemishana ruhanga kwakwikiriza kongo kagira nga aruhanga takwenda ukareka gamba ebyo ruhanga byatakwenda ukareka misho gawe goreke ebyo ruhanga byatakwenda ukuntu ubusibire kurugo mukasheshe shaha katugire ngushahi 11 nedacika 50 umuruturuturu kashesho umwe ukemereza then ukikashaha eshahe mwene dashika 10 ningi 12 zo mwazi ubwirobwe nibapimira ahizoba umukasheshe na nizoba kugwa so ubwirobo nubata kwikirizibwa gukora kintu cyona n'ukirabe ruhanga kacikiriza ubu no bosibire ukesasira bwa mukama nangwa cine kigenderwa cyango niza kukigambaho mishaho so okusiba kukatandika umwako gwa rukagana edi after death dini yitu y'Islam tugira ngo umwaka gwa kabiri kurugo mu kufuruka kwa Nabii sallallahu alaihi wasallam ameka kuza Madina tuinemba rejo
kugira ngo kuyafurukire kurugameka kuza amadina ntandika kubara umwaka gumwe 2 3 so ukaguri umwaka gwa kabiri omukwezi okwa Ramadhani no kwezi kwa mwenda mu mbara yitu y'Ikisilamu so karende yanyumbwe netana rachimo tekutana ho netana rachimo so hati okwezi oku ito turi mu kwezi kwa mwenda kandi okwanyo kw'ekijungu kuri mu kwezi kwa kangahi kwa kashatu to kuri abantu bitana kandi nyendo kimanye charite nibinduka abo kuba umwaka guhire tarasi tukasiba ito twenkaimwe tukashanga mwahereze kusiba kunga twakwatana biza kugenda tutambara stio noza kushanga twa repeatinga noza kushanga obundi tusare idi na istaninga uko kikutambara nchirugirira ahizobo kuri kumuvinga so umkwezi umwaka gwa kabiri ruhanga akagambira entumoye Muhammad ngo today oyine kusiba ranga kakorarika ho kusiba osibe n'abantu bawe abe kibina cyawe cyo busiramu kandi okusiba kugira ngo nekifubiro abo kubarahanga katugera ngo ababandize bakasiba Ibrahim akasiba Moses akasiba Isa akasiba Noah akasiba ba Jacobu ba Ismaili bona bakasiba so it's not a punishment kugira ngo osibe nk'ekifubiro kuga no kusiba ahabo kutina rahanga akamugira ngo enshonga bwaci na kugira ngo sibe la'allakum tattakun oburyaho mukaba bahikirire abo kuba okusiba really nchoreka okwikirira ko muntu abo kuba no basa kwija iwe charite wijaho munju uyizirene nankari mbaga yawe haramu irindazi haramu kakwencha ukariye ugarika heru ugirote minwa erebeke nko wasiba so okusiba kuri hagati yo muntu na mukama we Bisko nyine kanumba mutakundeba ati utakundeba utine kugira ngo turyo mukisibo konka kuri hagati yawe na mukama njo kurebera ngo mukama natugira ngo abantu bone bakorana bamanya ikinkuza kubashashura kore ko kusiba nagira ngo abwaci abwo kusiba kora hagati yanje na no musibi tara hakumanyo ndijo yoni nyujikira tukiriya bana nibatugambira kusiba ukano ushere kumunece I know oguteka hansi yaci ahansi ya piro ninga barangiti I'm imagining dire shaha irabaho izindi zirabaho yaho bino ina kantu kawe kariyo maya wachikantu korecho yego hakari ebihembo ebikuhebwa abasibire towards Eid abamzee akana agirango ukasiba bingahi ngo kasibi 10 ngo shemerireke ukasiba bingahi ukasiba 5 ushemerire so tukantugeza kutamamana go kusiba kutamamana go kusiba tukantugeza kureba ngo bakimanye ngo tukozereki ngo musibire biro bariyomba kubarira bambarire biro byanje kumba munece hasi yaguriyo kandi bachihamya ngo umushiza akozereki asibire konka iwe na mukama ni mumanyangu ngo hagati yaho byasisa so icyo ruhangana cyo kugira ngo ninza kuhereza abasibi ebihembo binja bo kubane basiba hagati yanje naki nabo so okusiba techifubero techiheneso no kugira ngo ruhangana atukunda kandi nangwa charity okusiba kwine bingi kubasa kuhindura amagara gitu akono hona nyenda titori umutima gwanje nugubasa kugira cyo gwagoba omukusiba omwoyo wanje nabasa kugira cyo yatungamu omukusiba ohiro kugira ngo ntwamisho twagata ruhanga twamwere kanga twasiba ebyo nibasa kugira cyo byagobamo nibingi no mwoyo na no mubiri ekikubanza no mwoyo na no mutima gwawe ekikuru munonga no kumayango ruhangaro wandagire kansibe tokumureba physically konka no feeling ngwaro so no girango gunku feeling kandi unkumanya ngaro anzibire kurya no kunywa kanchereke abantu nibatina kore hagaro kugira ngo nibaza kumukoma umuntu natina kore hagaro
natina ku bypassinga driver kugira ngo misho kutina ku overloadinga kugira ngo misho hariyo ki hariyo traffic abantu ntina abamateka gatire kugira ngo icyo nakikora kubi government neza ku kumvunana konka hagati ya mukama twine government twine police twine ki konko mutima guriya nugoreka ngo mukama roho icyo nico kikure kiri mu kusiba kandi cya kandi omukusiba nikutwinganisa omumisho ga mukama charite nywenyine ente 50 ninkama lita 20 iyo ine 15 no kama cha harimo imotoka byokurebe mukama n'umurungi charite mukama n'umurungi harimo umuntu akama iki kimotoka kiri mutani nka mutwaro nakama mata nigarwo umuzeyi harimo kama ekidomora harimo atakama konko kusiba nukutwingana somisho ga mukama taro umuringwa no mugufu taro mugufu taro mworo taro twena ntusiba ko ishaheze zikusibwa obani shahi 12 necweka obani shaha 13 ntusiba twingana kono monores mwena mugo muri Yesu twena ntugwo muri Yesu omgiga omworo twena tutyo so echo nchimu twingana somisho ga garhanga kandi ntwingana charite uri atarakubihe ngunyweni nkuchera yes no basa kunchiza sente no basa kunkoma konka ibya kunkomisho ga mukama we are the same tukazawo mukazi ntuzo mukamena kuriya no byama no gwejegera ofuruta wena nturwara muheru ntufa no bora abozine zikwingana zita omisho ga mukama ntwingana nangono baso kumbuza ngo wachero hangana akikora it is a test niwe kama litemwe ondijo kama ekaniyeje ondijo kama trailer yamate nekijezo charite noza korota wano kama litemwe noza kwimukanye kiro ozo muntezo enkibiri Ruhanga takwenda ukame. Nangwa ho mukaza kajwa aracisha tamubutsa cero muzo muntu akamaza kwikabashangazo za byakati. Waje kwata bashanga ryo mukazi. Agarahanga. So mukama naenda ku testing arebe ntwingana tomiso geyo. So echo nico kimwe. Echa kandi no mukusiba. Okusiba ku nangwa namagara. Wasiba no ine chango munonge cyo kwindura amagara gawe. Mayo ombere wo nugukora 24 hours namazamu nugukora 7 days gukora 30 days gukora amezi 12 noria konka full time nango hari emirire mibi cyerita yo kanje gambe ari umuntu kwimgo kasheshe takarugiro muka ukanywa chai bakarete ubushero kabunywa uhoro burireho nabo bushababa ukhereza urugayo ozamurumo kuko hikaho hariho bari abakuteka ka chai nakuma yangu yeno kantina hero nama yangu nukunda muhogo charite yizire ayijana kakopa kakoretera okatayo harabahe binyebwa nabyo mubindetere babereta zazi yobwire kweshene nezo tsukuru gomnanka harimo abantu binemiriro mibi so Ramadan ejinegezaho kuta umbuteka nguno basa kusiba otarire ubu bunyebwa no basa kusiba otarire kandi otura kurisaguzibwa n'amazima so Ramadan basa kutoma mbera o controlling emiriro yawe mibi kandi waji controlling no controlling ombere gwawe amakarana gugaruhuka ngaruhuka akanyabushana ko kahumuramu taro kintu kitakuhumura so uhumuremu a week number uhimuremu ukwezi kuramba testing amagara gawe nkugakusha nango harimo abakutreating abantu omukusiba oriya na treating konkan arabiro mukorachi arabiro mukusiba so okusiba nacho chine effect mpango ahamagara gitu nango wareba echo kanchi gambe munsasire wa usibire waheza kuriya bwanyuma yo kusiburuka wazo mukamena harimo inshoboze yo kushoze tari yaburijo oh yes abo yanguhirwamo
ninga niguma harimo obuguma harimo obukoroba so kurigirira umuntu eki yafiri aha icyo ekiri omunda konka ikinkwenda kugira ngo akanyabusha kawe kabere nikakora aho kuba kine kukora kageza aho kwihamu biriya ebya hatamireyo kare aho kuba tukine ebikakora ki ebikariyo naka processinga tibiri mu konka kine kugezaho kukamara nikankweto kukamara unsase ni wagamba ndi aha wagamba ngo uruganda rwawe nanone wanyero nyankonje basa kuba cya kimwe nonga ndize kugenda tukuru no kuranga twabicenga so rwekamura rwekamura rwozi yabire byahatamireyo kare byangiriye kwe birugayo ibyo turamkuretera amacu ibyo kutura norebe enda nezimba abantu bagira ngo umushiza agomokire ndesente kumbe nebiri mu nda ebitakushora so naco niciyamba okusiba amagara gitu kandi n'ikindi okusiba nicituyamba hamisho yitu abantu ine mico mbi emigambero mbi emirebero mibi so nkizaho kutugarura umbuntu tuba abantu abakureba abantu tukashemera tukagamba ebigambo birungi hari umuntu kwimuka mukasheshe atine kigambo kirungi cyagambere uriye kifera nagambe ebigambo umureba ugira ngo uno muntu ninga so ikisiba nikigezaho kutukontrolinga nebindi bingi nikikwizusiya nayo ni point nkuru twizusiya ngwitwa binemu charity ogumeno gira ngo witwa binemu yitwa binemu utakagira ngo bariya ngita batinemu utakayihamu weyihamu kama nakwihamu yitwa binemu yes charity haraba kunda kureba akayetera hansi ngukaranga kuri yanya kurindinga charity nka garanga atakumanya yewe sagezine ni ndaba yitwa binemu yitwa binemu so abinemu nibemanyangu haraba tinemu abakusibe njara aho kuba sende nobuzine kurugom kasheshe paka otarire kandi harohaba obukumanya batazina abakusiba bariya abakusiba batakuriya binenjara kunga batine cyo bakora cyo so nitwinganisa no kutwizusya ngo twera abatine actually it was my next question naniza kubuza habwenji charity mujitwara nk'enshonga nkuru omubwiro bwo bwa fasting then on other days ushanga abantu babirugiro ahubwo umuntu ati injara ko kumuruma akimanya ngo mugenzi wanje nawe nabariyati eco nicitwizusya nembere jo ngumuntu narumwenjara harimo umuntu akumanya ngo umuntu nabasa kuburuwa kilo ya shukari omagarageye hariho umuntu wakubasa akuzarwa akakura kugira ngo lita y'amata kubura umukaye n'icyafaye rahanga wanje sikonka wazo mu real life ngabasa kubura sente nezibura no kusiba kutwizusiye mbera ekushetyo so naco nicurungi rahanga bwace akatarura kakusiba kurekana nyenda ngo tubase kwirukanga turebe nikija kiyamba kita umudiscipline emico yo muntu umukiraka akokusiba aha bwenshi naturinda tukahiko mu kisibo then tukaba nwe twaye kwatamu then ahandi to free birds yes nebintu nkabibiri ninga bishatu ekikubanza nakugira ngo umuntu ubwiro bukukiro bwinji nakorera aha pressure muri harubaju umwana w'umishiki nabasa kwanga kujwara kubyo sasire abo kuba nyina nishe tubakukikunda ninga bane ibata bakukikunda nagendera ryaba baba ko ngaba mwetorire agira ngo let me do this nabasa kuba uriya inemice mbikonka ishari yaha yange kujoreka so omukisibo abantu nibakimanya ruhanga abatire hamisho nubura ababatireho amisho umbwiro butaro bw'ikisibo konka this one is a special days umuntu zaine korashi niwo mutogo echo kuba no horura no mangu ruhanga echo nikimwe kandi cya kabiri traditional yo mbaka nabii sallallahu alayhi wasallam
ngo ramadhani yatahamu stane nibagita ahampingo nekomwa nekomwa kandi emiryango kutaho mu paradise nigurwa kandi emiryango kutaho mu hero necingwa stane hatari yo kwena vigiramo stane ariyo nabarebiro ntabwo garanga n'ikindi twongesereza akagumayo icyo kigambo kikire stane ryahampingo kandi ariyo nehera ego nehirita ngira ngo arihihi nabareberebi na iriyo nebara nebareberebi so ekyakashatu nozakureba ensi nehinduka so stane yo omukwezi okunesibwa kwekoma omu kihome abantu konka harimu abatakubasa kukomwa sitaani yaabo abo yatahira omu mibiri ekatahamu hati kuyahirize kutahamu yamanya ngu yaheza kutaha yagenda bo basigara nibako nomanya iya kandi tuzanisa magnet says okwata obugirita otaho magnet kaguma magnet ejo iyo magnet akagirita kanako okahindura magnet nako kagenda kakwata ikindi omuryeria so harimu abantu abine magnet ya stan nibo kujihaho nubu kujitomu kokota akagirita ko kubanza akabira kakashitira zo apaka hansi hari so harimu abantu stan ekabatamu kare magnet yabo ne barugamo mwegenda bakora ibyayo hariye eri kubareba yategererezaho kandi muheru ntuza kwemera umisho ga mukama tugire ngo stane niyo yarayesere kizibu niza kutubuza ngo yiwo kandeba kandi inkaye ngo stane niwe ngo kandeba nkahi kikumanyiza ngo umuntu werinde stane neza kwehakana kandi neza kubeshikire ahubwo turagirebere terakwasire mu mukono terakwe so umbwire nkobu ubwa Ramadhani stane ne komwa ne beria mpingo amani gayo ngagar mache kure kabo abiya tire mu magnet ebiya hambere kabahamba abo twine district card ahabwa Mbarara district kandi yavyangune Mbarara city Mbarara district hamwe na Rwampara okutwara hamwe kandi turi ahabwiro bw'ekisibo yatugambira je kuba kure kironka kimwe ninga bibiri kandi ekisibe kikabasa kwa batyo ntureba cagashaci catwara tuta nenje kiriyo nikibaho mwamuri yo communities muri kuzireba umbwire nkobu obw'ekisibo noja kunchiriza aje kunchiriza nkubuze kibuzo ekinkuteka ngo yari yahera hawena nahurura naenda nkuri niwe yabaryaha akabiri nabasa kutukubuza then umuntu kareba spiritual meaning yacho ombwire nkobo bwa Ramadan noza kushanga ngo kutukuzombwire bw'ekisibo aha side eyedine y'Islam ebyentasya ebyemishuburo binje nebifa buri muntu shanga na complaining obutwazo abasiramu bazo mu kisibo ibaratu zakora abasiramu bazo mu kisibo abaza puja kahwamu abasiramu bazo mu kisibo night economy ngunegende fa oshanga umtawuno rukushota umwe nihine nkofire bazanko kuzika no one is around kandi bagaruka ba complaining abaja niteka ngo nibabasa gukora percentage inche y'abantu atwatine omwanya then how come ekisibo kuchikuhika hati economy yona yonefa ndire ngumuru babijodoro musasa nyenyo oba spiritual ine chakwasa kubanchimanyisa kwa kubota kufayo we ine chakwasa kuchishobora okay ikibuzo cyawe ninza iwato kuchura yokwe ninza kugira ngo 50% nkibasa kuba kikire half nikibasa kuba kikire kandi ahandi nikibasa kuba kitashikire konka spiritually mu Ramadhan abantu nibahinduka na nebintu nibihinduka omukuhinduka kw'abantu niweshanga ngo nkuko wagira ngo abantu ni 20% tubasa kuba 20%
population yambara kandi tere kisani cyambara konko ushanga influence ejo yakora ki yarebeka kandi kabireta kora kandi mazima neba kabireta kurebeka nimbasa kugira ngo generally nguko nagira ngo stane neba iriyo muchome nacyo nikibasa kwija ushange ngo stane ebireria aha maduka ebireria bara ekweta buri omwe so nitwe netwatrana nebasa so nitwe bire netwatrana hariyoria nebasa kubakwatira mwegira ngo kandi mayani ni mustane ne beta kuzaba gono mazima kuko watugamba nakire tara hakuba akwikiriza tara okitabo kikwera kikwikiriza muntu kuza kunywa maruka ukasinda ukeba umukazi wawe ukeba umwana bakakubuza umukazi ukagira ngo guna house girl wanje taro dine kukikiriza hati stane ne komwa ni woburira amagara gagira ngo kananye kanzo mukanya na no mtown hari yobo abantu bari mukuramya ukambe nanye zo overnight kananye kanzo mu overnight usange kandi n'ikindi no kushanga economically abantu bari so stable no wagira ngo kusasanya yego uriya nareba ngo musibeki economically kandi benguna nagezaho abo kuba no shimayangu nico kimwe ebikutuma kusiba no kumanya muringo kinkubasa kuspending abantu niba spending anyhow kambwira butakusiba konka wa usibire no mayangu ni nteka gukora abc njo nagambira mu kubanza tokuza kuriya ubunyebwa tokuza kuriya abari bakutembea na nansi tokuza kujiria so nareba ngo we na nansi naza kuferwa kuba no bunyebwa tiyatasia no bunyebwa tiyatasia na bukafe buri mu town nyemshana uri tiyatasia kandi wari yarubaju oyine munwana wawo musiramu no girango deroka so spirit ejo ne tutuma kugira kureba ngo haro empinduka ejo no yabe eriyo mu bantu bace percentage inche konkane yarebe cross abantu bona bagifeeling konka kiri cyo kugira ngo mabarani gagwa icyo cyo nagira ngo percentage ejo tinkugikereza abo kuba no barabe barumu icyo tingu kugira ngo tubare mu nebarumu abana b'abasiramu abakunywa nembo bakajetenywa ukamureba kandi kangambere charity yes umusiramu yanywa maru nagamwinaza naruhama iwe no basaganywere myaka yawe 30 40 obested konkara hange ciyatiro maru aha musiramu yagaza mwati nuyakuruga hari utakumanya ngogo ubwo nanywa maru no mchena ha musiramu maru I get you right umusiramu yaganywa na fera kimwe na kaba so umumbiro ngo wa Ramadhani nibagezaho abaganywa bagezaho ncho wagamangu economy ne kunka ne chembo urangana chitwereza kugira ngo ukwezo kukubukurunji kukuramya kukutina mukama ukore byakwenda ukureke byatakwenda ncho kurebera ngo ikisibo nkiza buri mwaka umurundi yogo tweboneze tuhirire hihi na mukama tumanye mbere yitu nkabantu nangwa no kutamba imibiri yitu endwara n'ibintu bikushabityo okay bari munonga kandi nahura nagira amatsiko menshi kugira ngo stane yo real neberi yo mbokwatwa nanye yanje buzima neze to waye duwaro wafira muroge kurekana nyenda kureba n'ibintu ki ebyo moyo ebyakubasa ebyo musiramu yakubasa gukora ningashi mistake ziyakubasa gukora on process y'ekisibo nabyo kuyakubamanya nite tukabimanya twaba nite twari mukohibwa nito bundi tukaberwanisa tumanga umuntu ogu twakumwiho moyo ekikubanza no kurya no kunywa nakugira ngo nobu yabe ayikirizibwe kitari ciciri haramu konka cikirizibwe konga yakikoro mu mbwira wa Ramadan nyemshana icyo nabakoze renshobi ibyo mubonano mucara wawe nyemshana mukekingiro munju icyo naco kigwire warugukwe umbintu ruhange betakunda wabikora byone ruhange byakwanga
wabikora mu kisibo nobugwire nezima kugamba kubi nangwa haro traditional ya prophet sallallahu alaihi wasallam na tujira ngwano ugamba kubi wano reba kubi wano yerabya kubi utakamara ubwire bwawe ngo nosiba rimere yawe unywe chai yawe unywe soda yawe unywe juice yawe abo kuba kusiba n'umubiri nemenwa na namisho na nebigero bisiba na nengaro nisiba gwanga kwata je bintu okusiba kureke so echo nichi narifying okusiba ko nchihaho ebirungi byo gukora ki byo kusiba ekindi toshemerere kutera mugenzi wawe toshemerere kujuma mugenzi wawe toshemerere ku ebyo nabyo nebikuretera omuntu kunyigira wabikora mu kisibo noba wakore nchukurebera ngo abantu mu kisibo no murebana ashanke kifera wena hunami ariyahu ondijo nabasa kugira ngo nenjara ungani spiritualia ekumukwata ekamugira ngo awushemerere kubori yose nangwa hange cyakunda niciki kugira ngo turugo mu kisibo tugumenko kutwa turiyo mu kisibo kuri cyane kibasika ejo training ni workshop kugira ngo uyangire emiriro mubi uyangire emerebero mubi uyangire emigambiro mubi habwire nkobwe gumizamo training ejo gumizemo uranga nabasa nangwa kisibe ki charite nicindura abantu nabasa kushanga umuntu umwaka ogu abenara bakubi konko mwaka aguriya ubwo atandikira aha mana bukuweje nawe ugira konka kankuzire biri aba cinta kubereka nkamazuro kwezi ntakubikora ataho gwa kabiri ataho gwa kashatu ashanga yakoze reki yachimanyirire ikimutware eyakwenda so then hariho engamba nyoni wanye najihurire nyenka kugira ngo hati nyoni mata kuchimanya ngo sibiri for example abo kuba nyowe omuchwogwe omudine yanje obundi tugweguraho then ngo umuntu ari kuba ariyo ndejo oba yakwata mu ngaro oba yakwahaga oba yakwandikira ka message karungi ebyo ngo nabyo bibasa kuretera umuntu byashisha ekisibo cye nabwo n'ubu areto ahanyu kwata mu ngaro na janto wayi kashare pressure hariho okwata mu ngaro katandikira hanga hariho engaro zine shigendererwa charity hariho kwata mu ngaro kanku feeling kanku feeling ezo nizikendezo burungi bw'ikisibo cyawe diretora umuntu yarwo mwoyo mo yatandika kufuruka no tandikiraho ngo umwana engaro nkazorobi nugira ngo warenga ngaro one thing leads to another I get you right so ezengaro ntugira ngo era nazi kuyima ndumuntu just lesasire wasquat mayengaro nameshanyarazi I know right engaro nekintu kikubanza kusikirizo mu so nkecho ntugira ngo okesasire haga yo kanerenga akakaroni kariga akakoni karugira ukimatrist kare ukayikirize nkengaro no reba na mishaga amisha nabo ntugira ngo lower your eyes abo kuba umuntu rero kumureba mu tubutunu maya babuzabuze mbere umdini y'obusiramu tugira ngo amisho iryabanza n'iryawe konkeri ya kabiri teryawe n'irya stani hati charite nakoreye bantu kubanza nihaye irisho nimba sabutamanya ngo charite nashati kunga nakoreye bari kubanza kacharitogu eminwa neshaki ningarira yo ndebe eminwa ogwa kabiri ogwe no wagutuma ogwa kashatu nango cyarengaho ndishwa cyarenga utandika kureba ebitakurebwa wimagininga utera ubushani obwozya hamwe bushani so ebintu nkebyo tugira ngo mu kisibo koraki biesasire bakone basa kusisira ikisibo cyawe then n'ikindi bigambo nabyo nibisiso kusiba kwawe ibigambo nyowo abugana ni basa kuretera stane mbwero kugamba kwanje mugamba kwawe no basa handi wareta stane mugamba kwawe yiwajine inyuwa sibire nshemere kugira ngo okusiba nyo nsibire
charite nsasira nsibire okwato mando wene chibati ekirwano se shari nchiba kiri kirwano choma nchikwera kugamba kubi nchikwera kwato mu ngaro ziriye za feeling nchikwera kugira ngo yerinde nchikwera nibinji ne shield kubasa kuyamba kutambuza amagaraga ncho uruhange yagizire ngo naba arakaho kusiba obori aho mu kantina okutina mukama n'ebintu bingi munongano n'ebintu bingi munonga charite kunogira ngo tutina mukama igeze kaberi ihorere konko butatina mukama no shanga ibintu byahinduka ups and down twine district card ahabwambara district okutwara mbara district mbara city hamwe na Rwampara turiyo mukeira ko kwendere kisibo turonderebe kisibo okuturi kutambura okuturi kutwara amagara gaitu na nebindi bingi natumanya ngo nanye charite nibasa kuretera mutahi wanje kisibo cye nacishisha so tumwe tushiteka tekeho tucumanye tucumakinge umuntu mukorese hebigambo birungi kandi azira intention zanyu zo kwata umungaro umuntu umungaro katandika kumenyenya basebona banyabo it's wrong bawashisha kwaya twaza kuzamutuma bwashubuzi second zinkitano zonka tuje kugaruka district card tucumwine kuturagarucaha nkabire ni nyenda ngo tugire bindi ebitwaganira hashonganiyemwe umuntu nabasa kusiba agaruca bure kutunge bihembo ebine kwambirwa mu kisibo katso mukahumuraka natugaruka nehinda bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show, where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Sherry, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Ebyomunju nibimanywe mbeba utabajuka mbera utabajuka otaferwa utabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bw'omukazi yayamba era ni watemba basa inakutia honesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu ebikwasira hamaka nokuwakubasa kurwanisa okutunduzibwa okuhereza n'ebitiniso mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu kwata umuhanda ugaruke iwanyu wajangwe gisiteta n'ekikazi ninga n'ekishisha n'omukazi bambi ariho omukazi ari kunuka ecyayi mwaraguriye takuzagaraka nomawe imbase kukwata okoraki kasho mukeka gw'abajenyani ukoraho ki nanya ninkuze cyakuyamura mweze shana iki iwe entebe nashitamaho ko naro hano leta akaceka nakataho nabyamaho nakora umushango iwe shono sitama mukeka ugaruko sitame na ntebe ibe ne box kireka nonda gufata rwiriwe omuzanogu nugubagoroho rwa mukaga na Sunday shayishatu zekiro kandi gwija kugaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shaha mwenda n'ishwe kazihangwe orwa kabiri uyota sebo ndiji orje sebo ogumire ukuguma nkagumire ko katebe mukora nyoka ndakabyetegereza ecyo takwetegeza nica okora umuhanda nco takumanya nco wareba nkakisya ushimana umukora buri hamwe na rwoko n'abahungu anashanga abandi naye aba business ninganye nyutinka cyitegereze kiniki business no manyisaki bitkoyinika makamara hango munonge kine cyaro cyitwa yitegereza ati sinkabuziri kama warembuzirwe ikama kama niri yakeri nawe byo tube bya none munde kanka ndabeho ninga no rwanju na runko no ruga hinoza yo rumwino hana bakweto ryo wankaye azabantu nibama wata no muruzo chairman nyoka nyangu government neshashura sente zo kore mu
bambe nkabo usasire kushekera yanse byo myunga birira akaruro kakatera y'abanyacyaro munonga mawe aza wasigoto nwashi of course ngiyo nizo mu office mawe hati chanta hati ejino burundu bwansinyabo wayidegere kanya nakucengeza byo cengete ubwo muhando gwaretwamo kutashanga gukozere igimotoka yita kwishaka wareba ko waterera hariya yecho ninkimanya kokaka nje government ne take sente zo gukora imihanda government nba Orwa kabiri hati nkitwe n'umushomesa takarara abuko akucyarito abashomesa ntubahamirize mukaga abana bejumbira mu kinga kandi bateke muna namani kubo kingo kuntubona ibintu byinshi kandi birunzi ebiratu yambe hatunyonyegere muka skills okinga kombera na nebindi byinshi amashomera minji gariyo ko gina mataka konkata gari kumanya itakeri nyene narukore santa mwene kuwa kubanoyenda kumanya biri kushiraho iwerebe kan program eji orwa kabiroru tuwaferwa abo kwantuza kwantu bantu wega byinji ebikwatirine akwinga ortoche nuko abana bari kuganyirwa omkwinga ortoche ahishomero ryawe Mnonga iwachirinitwe ahabwa programu ya sim card chiriko butonje charity chira district card ahabwa mbara district kandi yontureba ebiturabira mu kisibo oburunje bwacho kandi turekiro nka kimwe ninga bibiri tukegaranje muri idi ukuriya no kugashura na okusiburuka ngoku edine Islam okwere kutwaza bunargaha nyenda nasigana jangu nyenda kubuze kibuze kirukworeka ekiri kugamba ngu omuntu nabasa kusiba ahendera tatunjire impera rero kuturarjaho tubase kureba idi okwerije kubanesha nasiba natanarya ibyo muneke gubika hasi ya prote nabikora nakuna akabarugira mwaho nimbasa kurugira mwaho kabisa man ya harimo abantu cyarita abakusiba bakasiba enjara na niruho uriya kasiba emere akasiba iruho akasiba konkarugire mwaho atatungire empere hariho hadithi no kimanya charite hadithi nebigambo byentumwa negera ngo umuntu ataka rugira mwaho umukusiba kweye akabarwa ngo yasiba enjara yasiba iruho tiyanywa akebara ngo asibire kandi mukamanaza kumushashura akagamba ebigambe bya hansi ngo wano gamba kubi kukutantu gamba buriya emigambero yawe ni mibi nabore utari ni ora abotari utanywa konke emigambero ni mibi aha wasibira haram no kimanya cyarito haram ndira ngo abo ni nkichibi cyo chibi harimo umuntu akusibira haram ukagenda ukiba abantu ukibondijo kandi osibire nura botasibire nyeciro nibasa kusiburuka shahemwe ugenda utega umuntu umwiheho sente ugure byo kuriya osibire amani yago sibire ahacinto kiri haram yego wanchenga harimo abantu charity uriya ebijwaro byajwire kuruga ahankito kwika mutwe byona na haram ebyenyibano wena ne haram akiba akita ati ayija siba sente zayo no mushaho very good no mushaho azihira ahandijo ati no siba garahanga ibyo kuriye biri mu nda yawe nebya haramu kandi no planning akusiburukira haramu ego baza Allahu akbar turiye uyayo icupa ya soda unyigiro ndijo bari no baza kumuzika icupa ya soda yo kuza kunywa ne tutuzo yoria
nogira ngo ruhanga nabasa kwikirizo kusiba kwawe nabicenga kibuzima so embera nkejo harimo abakusibira busha nanyaburimo abari yokwe utarisibira busha abukora hanga takunda kureke kirungi ruhanga ni murungi nakunde birungi zwara ka akenda kamwe konka kariya kawe raro umurumwe mwenkeji rumwemwe ranga akujihereze migisha utakararo munzu mpango konkeri mushagama y'abantu hari umushize bakugamba ngo kanarara no mwana we yakitanda magufa g'umwana we stane kamugira ngo ine kurara nago umushize mugiga ine umwana akamuhonga yego yamuhongere stane nayo zamwita yakafa ko yahereze kufa stane zamujya ngo takamuzika ogumena wa chitanda ajundira aho namagufa byona paka ko muihaho nibona ushuma so ayino bwiro kuzo umshenge kubyama no mwana kumbesa besa then aruge yagenda kore ibindi kandi wamureba rugireyo no muntu ari nomo ari umubenziye navuga unoreba narugo mashoni nungi ayina maduka ayine farm so ebyo nabyo nanobireba konka wawe sibere bamanye ngo tubine kusiba kwawe twine ki twine mpera yona obudakika bona asigaza nkabushatu mazima kurekananye nango hatutiya muce turebe abwatena na ID ideji yabaryari abantu twasiburuka tuta mwatweta mutatwija ni tutkasa chikumisha miza charity abatakusiba nibakunda munonga kumanya ID ati ngacharity aha kugira ngo mwete uko mukusiba tara participate nyakongana unichishire chishire wano celebrating utareba abatakozere kugira ngo abakene ni celebrating nabo bete mwije mu celebrating umwako kwija kibateri ibanje kibateri ibanje nabo bakoreki so idine basa kubekiriye ico yorwakana nchiza kurugirira kwezi kuko rarebeke percentage ko rarebeke ya rwakashatu ntuza kuri ID rwakana kwera yange kurebeka ntuza kuba twakomebero 30 ntuza kusiburuka rwakatano so icyo nuko kusiburuka kunka n'iki kitushemeriro gukora emberebe manya emirimo yona nesisi karamu heru ibari yaho utakagira ngo Ramazani yadakwaho basi bya ugaruke mu no marira hendera Ramadhani je then uranga kusasire urebeke ngo watunga ibiconco ebya abakozereki ebya basibire ombine korwa no zakatul fitr wajigamba ha eje inashomo washomo zakatul fitr twine kujihereza muhereza zakatul fitr niteka ahari yabo zakatul fitr ejo nehewa waheza kusiba nojiha izoba rya ID ikigendero cya niki hereze byo kuriya zakubahereze byo kunywa tuza kubareberera tubazibere kushabiriza ikirugo muriwe shirumba sporting amuta kumango nibamanywa cyari taho kurugo mu cyaro cyo kuruga mu mama yangu nanka ukuriya kwene n'kizibu tayine mwana no mukazi mukuru no mushiza mukuru ntubamanya harimo bakwija bakashaba nangwa niwe charity wabo tini zoberyo ntukumanya charity origi konki zobero wabo tini basa kwije kugira ngo ibyanje birire kubi mumpereza kananka nanye tunge cyo kora akacere ntunge cyo kuri akakiro kenyama so ishitine kora nukaza zakatul fitr ubuzibwa buri zakatul fitr tuza kugihereza muri ngoki iyo gihereze ko mushomesa wawe ko gukora ki ko kugambera ko yana wano wenda muchere kutwara muchere gutware bane bagwashira wano wenda konkara tuza kuriye bitakuri idi think hame ibitakuri katushazemo tushazemo na no butura tushazemo na izo ngenya na Bridget na nempangara yanja yebari nza kwa tutini nza kwa mtini tubaza kubareba mu muringo gwanyu niba mushemererwa kuba nekiro cyo kushemererwa cyo kurebera ngo tugira ngo umwana mugururo mwenda umukazi mugururo mwenda niwe yogururo mwenda abashiza Amerika kodohara aha izobere nizobare mwenda kono nizobere neza garuka mu stari ni garuke y'abantu bagure biye myenda bagure byona babigure abo kuba nizo bari gukora ki yo kushemera no kuriya no kugashura konka mutaka agenda
nabashaba mutakasisa okusiba kwanyu mureka amashanyarazi g'ekisibo gagumemu nanga aho kurebera ngo ekisibo cyananka kikakiriye umuyaga kikakiriyo cyo mujinjiro no kureba ngo izuba ryenyine ryo kusiburuka yagaruka yabera ari kono mayango go Ramadan tine mugashugu ya mukorire Ramadan ne kutura mu kumaro wire buringwa kandi kusya Ramadan ndijo tukureba ngo umushizo ogo numurungi umukazi ogo numurungi umukazi ogo n'umucurezi nkebyo so takagire haje ngo bakahika yabaci charity nangwa charity hati ne akomaro nani shabango terze bwamo byamuheru bishi harakagambo kunkira kurura sitati ako nikizira mugahide na nibwo tegarango n'intro bimanyi twaheza kusiba hadith nejera ngo wasiba mwezi gwa Ramadhan ebiro 30 wagitaho sitati nikimanyisa sita kwa Kiswahili sita ni 6 sita nikimanyisa ebiro mukaga so ebiro mukaga wabigita ahari 30 nibukora 3 na zingahi 3 na mukaga ite ntugera mu Busiramu ngo wasibe kiro kimwe rahangana akuhereza ebiro 10 so you times ezo 3 na mukaga times 10 nizikora zingahi bishatunkaga nizikora ki it makes a year so wasibe zo nubankasibiro omwaka maramba so nyaburi mu charity yebare munonga kunyizusya abariyo ko mutakari ya sitati kirungi cyayo izo bariyo kutandika Ramadan kwaho oine ebiro 30 okwezo kurataho you choose the day of your choice ugisibe awenda kongera hebero mukaga obisibe nyaburi imwe na nabari mu kwezi kwa Ramadan bine orusa nkabacara kuzo period enka abarwire nimwe mugezeho mukasibe murehebero ebimwari umuki ebimwadiro mbintu nkebyo abo batakwikiriza so amen ranga ikiriza abare mnonga district kada habwambara district kandi na nwe twatayise ajongeze kwekusana na nekisibo nabantu cyo butunje charity omahereza kandi tubendeza okusiburukaje kandi twentwendeza okuhikaje aha kusiburuka kwitu no kwijuka no kufa no kuzoka kwa mukama Yesu Kristo aha Easter Sunday nimbendeza okusibaje kama bene makato akire bisisino program legumzana atargaho nehinda akashanshara cyakamuza ibisinsino nakakushyibwaho icyenda ngo nywe kabiriti